भारत कतर यकमानी सालनापालाई TTAADC हापांग जोनल डेवलपमेंट ऑफिस वेस्ट जोन खुमुलुंगनि बखाक्तै ब्वृ रकनि बाइसाइकेल रैली संस्थाखा भारत कतर यकमानी सालनापालाई TTAADC हापांग जोनल डेवलपमेंट ऑफिस वेस्ट जोन खुमुलुंगनि बखाक्तै ब्वृ रकनि बाइसाइकेल रैली संस्थाखा खुम्पुई एकाडेमीनि सिमी दशराम चमुनि जरा और साइकेल बाताइलाइमुं ख्लाइजाखा तै कप्लाइ रकनो सकातबो याफरजाखा yung edisi habang hoito na start kunjaka bicycle girls bicycle race competition right abo tum ora junior education ba combine khayoy tum ora tili race competition ora total 29 participant ungkha rupong na first and second and third prize dinai omai ke poti boso da ba ke khai poti boso nongoi tongo omai indin go marathon race ungai ero joto open hobo holol open marathon lo ungai bong hobo bong ba prize tongo prize go tini side go bo tini go friendly football match competition tongo la yakri ba Khumpui academy ga yakri school tini football match ungai side go tindas me खुमुलुंगनि हामारिनि गाक्थुम ब्यूरो रिपोर्ट खुम्पुई।